places that I go inside my head. Try to replace the memories with silhouettes, but I know things only heal with time. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam kali sih guys. Ya kebetulan malam ini ada kegiatan naik grab ya. Kita mau NR malam. Waktu sudah menunjukkan pukul jam 12. Jadi kita NR-nya jam 12 ke atas ya. Karena kalau masih jam 10, jam 9 itu biasa masih Makassar tuh, kota Makassar tuh agak masih padat ya guys. Nah, jadi di sini saya bersama teman-teman Vario. Ada Bistrit, Maria Satwa Lampu ya. Nah, jadi hari ini hari Rabu ya, tepatnya pada malam Kamis. Nah, jadi momen ini adalah momen langka, jadi saya ikut guys. Saya juga diundang sama teman-teman PRT. Katanya ayo gabung gas. Oke, kita gas. Kita rela gak tidur guys, padahal besoknya kerja. Gak apa-apa lah, ini kan hobi, tapi pekerjaan dan tanggung jawab jangan lupa harus tetap dijalankan guys. Karena kalau kita mendalami dalam sebuah hobi tapi tidak untuk dijadikan profesi, itu jangan ya guys. Itu fatal sih sebenarnya. Karena kalian juga tuh punya kebutuhan sehari-hari, malah lagi mau di motor ya kan. Jadi harus namanya berusaha atau bekerja. Bisa juga kerja guys, bisa juga melalui usaha. Teman-teman yang sudah maju dalam bidang usaha bisa juga guys. Rame ya guys, mudah-mudahan aja rame ya. Rame guys. Mana parkir? Mana ke parkir, Cak? Mana parkir? Selebe dulu, selebe. Mana ke parkir? Mana ke parkir? Hah? Guys, suspek. Living in the fast lane, ain't have to change lanes. Had a hoodie on my head before the rain came. Sometimes family and friends. Enggak ada tempat aku. Kukira nggak ada kedai di. Iya. A few moments later. Gaspol. Ala NR. Namanya guys. Angka.
Rame guys. Nah, sini sudah ada motor ya, ada Scoopy, ada Beat, ada Aerox, ada Nmax, ada Vario. Seru ya guys kalau dulu gini. Nah, bisa lihat aja. Ini mesinnya aku di tank aja guys. Nah, soalnya kalau di depan nanti dikatain sopan. Teman-teman speeding, kita lihat ya guys. Ini depan aku nih motor Scoopy guys, terkencang. Pada speeding, speeding ah. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, my city. From my city, my city. This one goes out to the ones that feel like an underdog. Used to write me off, now they're changing up the dialogue. Raise a glass to the past and all of them that were proven wrong. You could take me out the city, but I brought my family along, yeah. And the memories are playing in my head, I won't let them go. Lampu merah cuk. Speeding guys. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. I'm a long, long way from my city, my city. From my city, my city. This one goes out to the ones that feel like an underdog. Used to write me off, now they're changing up the dialogue. Raise a glass to the past and all of them that were proven wrong. You could take me out the city, but I brought my family along, yeah. And the memories are playing in my head, but I won't let them burn me again. I came too far to coming back home. Take me back to the city that I call my city, where everybody knows my name. Take me back to the people that I call my people, yeah. Halo bang. Ada kelabang guys. Nah, aku yang paling belakang ya. Ntar mereka pada kerja guys. Apalah dari apa yang salah konten. Yang lain nggak ada kan guys. Guys, nanti sekian dari video saya ya. Nanti kita ketemu di video berikutnya guys.
Tapi sebelum ini kita syuting dulu.